twari dufite ibintu byinshi tugomba kuvuga. Tulikuwa na vitu mingi ambazo tungesema. By'imyaka myinshi. Miaka mingi. Ariko kubera umwanya. Lakini kwa sababu ya wakati. Sinzi hari akabazo nibajije hariya. Sinzi no mu ijuru nimba abantu bazobona umwanya uhagije wo kuvuga. Sijui hata kama mbinguni watu watapata wakati. Turaza kuvuga umugoroba. Tutakuja kuongea jioni. Ariko umugoroba nawo ni hariho pressure nayo iraza kuhaba ndabizi. Jioni pia kutakuwa na pressure. So ndavuga amagambo atarenza 3. Nitasema maneno ambayo ni 3 yo gushimira ya kushukuru. Kugira ngo nze gweza umudamu ni uvuga niwe nyiri torero hano je ntabwo ndivuge cyane. Nipe bibi juu ndio mwenyeji. Izo abantu bashobora gutekereza no banibagiye kuvuga hano winyine. Kenye watu wanaweza fikiria na nishasahau kuongea. Mwama muzishiramo kuko no wanabivuze kubera nyine umwanya. Jieke kwa sababu pia mimi nimekosa wakati. Okay, ijambo rya mbere no gushimira abavandimwe. Kitu ya kwanza ni kushukuru mandugu. Abavandimwe bavuye hanze y'ibihugu ca kino gihugu ca Kenya. Hao wenye wametoka outside Kenya. Mfite baramubanje. Asa kubera umusobanuzi araza kwica ibintu. Mfite baramubanje hano. Niko na mashemeji zangu hapa. Uyu mugabo wambaye ishati y'umweru. Uyo mwenye amevaa shati ya white. Ni musaza wa madame. Ni brother ya madame. Uyu ni umugabo wa mushiki wanje. Yashikanje kankurikira uyu raha. Hanyuma uyu wundi wa mushiki wanje nyine nawe utuye Kitengela yitwa Rumanzi. Nawe ni wa sister wangu anaishi Kitengela. Hanyuma nangure muramuzi n'umudiakoni hano. Nawe ni deacon hapa. N'uyu muvandimwe muri unaje nkurikirwa kabiri. Nawe ni ndugu yangu ananifuata mara pili. Uvuye muri Canada. Umetoka Canada. Ndashimana ko baje hano. Nashukuru kwa kuwa wako hapa. Twabanye mu birori. Tumekuwa na wako sherehe. Imana mwijuru bampera umugisha. Mungu asifiwe. Ijambo rya kabiri. La pili. Ndashimira abavyeyi. Nashukuru wazazi. B'impande zombi. Pande mbili. Abiwa wa madame. Kuna wazazi wa mke wangu naho mvuka na hata wazazi wangu. Ibyo bakoze byose yale wamefanya yote hano muri Kenya, hapa Kenya, bw'umuryango wanje, kwa familia yangu. Ndabashimiye. Nawashukuru sana. Ndashimira itorero. Nashukuru kanisa, abayobozi bacu, viongozi wetu, abakristo na wakristo. Umuntu wese uri hano, mtu yote ako hapa. Igikorwa ashobora kuba yarakoze bw'umuryango wanje. Kazi yote umefanya kwa familia yangu. Waba warajanye isukari, ama umepeleka sukari, waba warajanye ikintu cyose kibaho, ama umetoa kila kitu ambayo inaikuwa, waba waragiye gusenga, ama umeenda kuomba, wahesha umugisha. Kuwabariki. Ndabashimiye mwese. Nawashukuru nyote. Imana ibampera umugisha. Mungu awabariki. Kubwo kurangiza, kumaliza, hari umuntu nibushimire waje hano utaboneka ni mugoroba. Na mtu nitashukuru kwa sababu hatapatikana jioni. Ndashimira umuvandimwe David. Nashukuru David. David ni umuntu twadukominikana cyane. David ni mtu tunaongea naye sana. Ntabwo atuye hano. Huwa aishi hapa. Ariko byari ngombwa kuko atabana hano mu gitondo. Lakini haingekuwa vizuri na hata akuwe hapa. Ariko kubera ko ari umuntu twumvikana. Lakini kwa sababu tunasikilizana. Ndashima Imana. Nashukuru Mungu. Ko David yaje. Kwa kuwa David amekuja. Kubana natwe. Kuwa nasi. Imana mu ijuru. Mungu wa mbinguni ikumbere umugisha, akubariki. Ibindi twarabyandikiranye cyane buhari. Mengine tumeongea. Ndarangije ijambo rya nyuma. Ya mwisho. Umwanya ni gitangaza. Ko biragenda biza ariko simbivuga byose. Sitataja yote kwa sababu ya muda. Ndashimira Mama Benize. Nashukuru Mama Benize. Amuraza kumbabarira. Taniwa radhi. Umwana aragwaye. Mtoto amegonjeka. Nari navuze ngo ndaza kwihagararaho. Kwa nimesema sitaweza kufanya hivyo. Ariko bigomba kugenda. Ndashima Imana ko Mama Benize yahagaranye n'umuryango wanje. Nashukuru kwa kuwa Mama Benize amesimama na familia yangu. Umwana wacu yaragwaye w'imfura. Mtoto wetu amegonjeka. Biba ngombwa ko bamujana ku bitaro. Kawa lazima aende hospitali. Kuja kumubaga. Kwenda kufanyia operesheni. Umunsi bamujanye kumubaga. Siku alipelekwa hospitali. Hano hari kumanywa nje iwacu hari mwijoro. Hapa ilikuwa ni mchana, kwetu ilikuwa usiku. Sinabonye umwanya wo kuryama. Sikupata nafasi ya kulala. Murabizi mwese badatera umuntu ikinya. Mnajua huwa wanadunga mtu shindano. Agahita agenderako. Anaenda kwa hiyo ama na zirai. Ariko ndashima Imana ko Mama Benize yabihagazemo. Lakini nashukuru Mama Benize amesimama. Uyu wacu nta muntu wari uhari. Huyu hakukuwa.
ariko ndashimana ko Mama Benize na Bofu Nkomezi lakini nashukuru Bob Nkomezi na Benize kuwa muwaye hafi, wamekuwa karibu naye, bamukora counseling, wakamshauri kugezaho umwana yavuye muri salle d'operation, mpaka mtoto alipotoka kwa chumba cha operesheni, umwana ubu nyina akaba ari muzima, mtoto ako sawa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngiye kubabwira amakuru magufi, Niwaambie historia ndogo, abataboneka mu bitaramo kugira ngo babimenye, wale hawatakuja jioni ili waweze kujua. Zenda mu cyumweru gitaha bashobora kuza mu nzu bagasanga inzu ari gikanka. Next week mnaweza kuja mpate hakuna watu kwa nyumba, bakavuga ngo se babantu bagiye batavuze, waulize watu wameenda bila kuaga. Ubu nyine duhagaze hano, Kwa sasa tupo hapa, ndashimana ko umuryango wanje wabonye visa. nashukuru kwa kuwa tumepata visa kama familia. Imana mu ijuru bampera umugisha. Mungu asifiwe. Hallelujah. Amen. Murabizi ko nagaza hano, Nilikuwa nikija hapa mara nyingi, ngasubira nayo agahinda mu mutima wanje, narudi na huzuni moyoni, ariko abo ndashimana ko ubu nyine tugiye gusubira nayo, lakini nashukuru kwa kuwa tutarudi na wao. naje bitaratungana, Nilikuja kama haitakuwa sawa, ariko ndashimana kuko ngeze mu mwanya wo gusubirayo zatunganye, lakini nashukuru kwa muda huu yamekuwa sawa. Bo ushobora kuvuga ngo sinashimiye umudamu, Naweza sema sijamshukuru mke wangu, naramushimiye, nimemshukuru, namuhaye amagifti, nimempa zawadi, ndacayamuheza n'ayandi, na hata nitampa zawadi nyingine. yahagaze neza mu muryango kurera abana. Amesimama vizuri kwa familia. Tivyoroshe kureramwe abana utari kumwe n'umugabo, Si rahisi kulea watoto kama huna, ariko ndashimana kuko yabimubashishemo, lakini nashukuru kwa kuwa amewezeshwa bigakunda. na amekubali. Rero kindi cyumweru tuzosenga Next week hatutakuwa hapa, hamwe n'Imana, tuzosengera muri Amerika, pamoja na Mungu tutaombea huko Amerika. Nashima Imana yaturinze twese tukaba tugejeje amasaha turi bazima. Imana ishimwe. Nashukuru Mungu kwa ulinzi wake. Ndashima Imana yaturindeye muri iki gihugu, imyaka twari tubimazemo ni myinshi cyane. Nashukuru kwa ulinzi wa Mungu, ametulinda miaka ambayo tumemaliza hapa. Nari bimaze imyaka myinshi muri iki gihugu, Ilikuwa na miaka nyingi, karibu 10. Nashima Imana yandinze ikandindira n'umuryango n'abavandimwe. Imana ishimwe. Nashukuru Mungu ametulinda sisi wote na familia. Ndashima Imana yarinze itorero ryose. Nashukuru kwa Mungu amelinda kanisa lote. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ndabashimira mwese itorero. Nawashukuru nyinyi wote kanisa. Vangeze muri iri kanisa, Tangu nifike kwa kanisa hili, naboneye umugisha mwinshi. nimepata baraka nyingi. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Naboneye inshuti nyinshi. Nimepata marafiki wengi. Naboneye ababyeyi. Nimepata wazazi. Mwanyitayeho, mwaransuye. Mmenijali, mmenitembelea. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abashumba bacu. Nashukuru wachungaji wetu. Banyitayeho cyane mu buryo Wamenijali sana. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira Bishop. Namshukuru Bishop. Imana imuhe umugisha, yaransengeye. Mungu ambariki, ameniombea. Yaransuye. Amenitembelea. Imana ibahe umugisha cyane. Mungu akubariki. Kandi ndashima Imana yakijije Bishop. Na tena nashukuru kwa kuwa Mungu amemponya. Iyo tuza kuva hano atarakira, Tungetoka hapa kama angepona. twari kugenda tubabaye. Tungeenda kama tuko na huzuni. Ariko ndashima Imana ko yakize. Lakini tunashukuru kwa kuwa amepona. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ndashimira abantu abayumbe muri iri torero. Nashukuru waombezi wa hapa. Bambaye hafi cyane. Wamekuwa karibu nami. Ni inshuti zanje cyane. Na ni marafiki zangu sana. Narabahamagaye uko bishoboka kose. Nimewapigia iwezekanavyo. Ntabwo bigeze banga kunyitaba. Hawakukataa kuitika mwito wangu. Imana ibahe umugisha mwese. Mungu awabariki. Ndashimira David wavuye Kasarani. Namshukuru David. Nagushimiye. Nakushukuru. Niba utabasha kuba hano nimugoroba, Kama angekuwa hapa jioni. ndagushimiye kandi ndazirikana ineza yawe. Hata nashukuru na inajali wema wako. Ndashimira aba protocol twakoranye muri iri torero. Nashukuru protocols tumefanya nao kazi. Turi abavandimwe. Sisi ni mandugu. Tugira urukundo rukomeye. Tunapendana sana. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Kandi muzakomeze umurimo w'Imana. Muendelee na kazi ya Mungu. Ndashimira Gapapa na mbabarire kubavuga mu mazina na Bisetsa. Namshukuru Gapapa na Bisesa. Twabanye mu bihe bikomeye. Tumekuwa kwa wakati mgumu. Barabizi cyane. Wao wanatambua. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki.
mbabarire Taniwa radhi. nzi ko mbasha kuvuga cyane ariko gutandukana biragora. Imana umugisha abantu bose. Mungu awabariki watu wote. Nashimira inshuti zanjye zose. Nashukuru marafiki zangu zote. Babanye neza. Tumeishi nao vizuri. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Nashimira abavandimwe banje bavuye mu Rwanda. Nashukuru mandugu ametoka Rwanda. Nashimira umwana wavuye Kasarani. Nashukuru mtoto ametoka Kasarani. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Nashimira abandi bavandimwe zaho bavuye Kasarani na Alice wavuye Kitengela. Nashukuru wao ametoka Kasarani na Kitengela. Twarabanye cyane. Tumeishi na wao. Abavandimwe banje. Ni mandugu zangu. Imana ibamugisha ko mwaje. Mungu awabariki kwa kuja. Nashimira Marora. Namshukuru Marora. Nyihangane. Nashimira Marora cyane. Nashukuru Marora sana. Mwese muzi. Nubwo ntanabivuga muzi ibyo yakoze. Hata kama siwezi yataja, mnajua yale amefanya. Yakoze ibintu bikomeye ku muryango wacu. Amefanya ya mambo makuu kwa familia yetu. Mungu ambariki. Ambere umubyeyi. Amekuwa mzazi wangu. Kandi ari umwana. Na tena ni mtoto. Mungu ambariki. Nashimira ababyeyi bacu. Nashukuru wazazi wetu. Ambaye hafi. Wamekuwa karibu nami. Mungu awabariki wale tunaishi na wao. Nashimira mama nubwo atabonetse. Namshukuru mama yangu mzazi. Mungu ambariki. Nzi kumbasha kuvuga ibintu byinshi. Kwa natamani niongee maneno mengi. Ariko nubwo bitakunze. Lakini hata kama haijakubalika. Gusa ndabifite ku mutima. Lakini yako moyoni. Itorero ryose. Nashukuru kanisa lote. Ndabizi ko nagerageje kubana namwe neza. Nimejaribu kuishi nanyi vizuri. Na yule ameona mabaya kwangu. Ambabarire. Anisamehe. Nakoze. Asante. Tutongera kubana. Kama tutakuwa nanyi tena. Baki salama. Nzakomeza kubakunda. Tutaendelea kuwapenda. Sawa barakoze cyane. Igitaramo nimugoroba muze gufata umwanya wo gushima. Iyo mbonye abana banje nza nyibuka byinshi ntabwo nyirwa mbivuga. No kuvuga kwabo no kugenda kwabo no gukora kwabo nza nyibuka byavuye. Rero shima Imana ko Imana yampaye abana beza. Imana yampaye abana beza. Ntabwo ari ubushake bwanje. Imana yampaye abana kuko umutima wanje ushaka. Bari abavandimwe twarabanye ngenganye nabisetsa. Tiriwe mvuga baza amateka maremare. Ariko Imana yo mu ijuru itubera igisubizo uko bimeze. Nigeze kugera ahantu hamwe ikaremi. Ahantu hamwe twagada tujya gucururiza ngo ni kuri Rukuga. Abahazi barahazi. Pura n'umugabo umwe arambwira ngo wa mama we banza ushira ibyo wikoreye hasi kubwira amakuru yawe. Ndatura arambwira ibi byose bihaye biba. Ambwira yuko umwana umwe wanje azogenda abikiraro cy'ababo. Arambwira ngo mama agahinda wagiraga umutima Imana igiye kukaguhoza. Rero shimiye Imana twabanye na Kamariza na Marora twabanye neza ariko nyarababaye cyane yuko mama wiwe yagwaye ntazi. Ibyo bintu zabarambabaje umutima wanje. Iyo haba ngo duhagararane tuvuga amakuru y'abari abana. No shimiye abantu bose baje hano kwizihiza uyu munsi. Niko kakaririmbo nyaririmbye. Utari umuntu mwiza ntawakwitaba. Ufite ingeso mbi ntawakwitaba. Ariko ufite ingeso nziza umuntu wese aza kwitaba kandi utamuhamagara. Rero shimiye Imana ko Kamariza avuye hano ariko ikimbabaje noneho twagada dusohoka ikorari hano nkamba ngirukanga. Ngiye kureba abana none
yagize neza twagaza dusenga cyane ngo azagenda asanga umugabo ukumamona ndira n'ibyishimo kandi niza ngoma gukurura amateka ariko Imana ishimwe yuko ijanye umuryango wabagera akabashoreye abana biwe Imana ihabwa icyubahiro amen. Maseruka. Yesu ashimwe. Nanje ntago ndi butinde ndavuga amagambo. Yesu ashimwe. Nari navuze mu gitondo cyane ariko abenshi ntago bari hano. Gusa ndashaka gushimira abantu bose baje, bashimira abakozi b'Imana bose twandikiye message bisanzwe turi kubasezera ariko bakemera kuza kubana natwe. Imana ibamugisha. Ndashimira Apostle inshuti yacu cyane nkuko yabivuze. Imana ibamugisha, yadukoreye byinshi, yakoze ibintu byinshi ku buzima bwacu, umuryango wacu. Imana ibamugisha. Ndashimira pare wacu, sinarinzi kwaza kubera nyine impamvu yari yatubwiye ariko ndamushimiye ko yabashije kuza. Imana ibamugisha. Ndashimira abayumbe bose ni inshuti zanjye barabizi, abaje hano bose ni inshuti zacu. Sinogenda mvuga ngo uyu n'uyu ni benshi, sinovuga amazina yabo ngo shobora, ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Muzi ko tubanye, muzi ko turi inshuti. Imana ibaha umugisha. Ndashimira ababyeyi banje baje hano nubwo bataratambuka hano ariko ndabashimiye. Ndashimira anko cyane. Naje hano muri iki gihugu Papa Prince ari umpamagaye arandera nk'umwana wiwe, yamfashe nk'umwana wiwe yabyaye. Imana iguha umugisha. Ndashimira nkomeze. Ntabwo nagize amahirwe yo gukura ndi kumwe na papa wanje wambyaye ariko yambereye umubyeyi. Yarandeze kuva ndi uruhinja kugeza uyu munsi, kugeza nkoze ubukwe, ankorera buri kimwe cyose umubyeyi akorera umwana wiwe. Imana iguha umugisha. Ndashimira Demayi. Ntabwo nabona icyo mvuga, nta n'icyo nabona mbaha ku burere bwiza mwampaye n'ibyo mwankoreye byose, ariko Imana yo mu ijuru izabaha umugisha kandi izabitura ibyo mwakoze byose. Ndashimira inshuti zanjye zose ziri hano. Ndashimira Gisubizo, twakoranye umurimo w'Imana neza. Ndabashimiye ko mwabashije kugera hano. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abashuti banjye bose nandikiye message bakaba baje hano kudusezera. Imana ibaha umugisha. Ndashimira umuryango wacu uri hano. Imana ibaha umugisha kubana natwe. Ndashimira umutware wanjye, yakoze ibintu byinshi ku bwacu kugira ngo tugere kuri uyu munsi. Nuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo bigende gutya bimeze. Imana iguha umugisha. Muzi ingendo zose yakoze, yaje kenshi, sinzi ngo ni kangahe yaraje, yemera kuza zino nzira zigoye, arabyemera arabyihanganira. Imana iguha umugisha. Ni inshingano zawe, ariko niyo utanabikora twari kukugaya nyine kubera ko ari kure cyane, ariko kuba warabikoze Imana iguha umugisha. Ndashimira abantu bose, itorero ryose nabashimiye. Mwarakoze cyane kubana natwe iminsi twari tumaze hano. Mwabaye ababyeyi bacu, mwaradusengeye, mwatubaye hafi. Imana ibaha umugisha. Marora nkuko babivuze, amagambo yo kumuvugaho ntabwo nayabona aka kanya, arabizi. Umutima wanje urabizirikana ibyo yakoze byose. Mwibagiwe ni nkuko no kwibagirwa bari abana banje nabyaye, ntabwo byabaho, ntibyanakunda. Ndashimira abana, naringira abana hano batari bakeya nubwo dutandukanye. Mwihangane, tuzongera tubonane kandi Imana izabarinde, tuzongere duhure. Abantu bose twabanye mu nzu, mwakoze kuba hano kandi mwarakoze kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abavuye Kasarani, Ndatimana n'abandi, abavuye Kitengera, ni kure, Gasita. Ndagushimiye, uri umuntu ukomeye mu muryango wacu. Imana iguha umugisha. Ndashimira
ishobora kwibagirwa buri muntu wese, ariko umuntu wese wageze hano ndashimira inshuti z'umugabo wanjye Ngenganye na Biseta, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Keza, Imana iguhe umugisha, twabanye muri byinshi ntubasha kumenya, ni inshuti yanjye. Imana iguhe umugisha ko babashije kubana nanje, igihe nababaraga naramubwira, igihe nishimaga nkamubwira. Warakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi nawe Imana izagucira inzira ugende. Murakoze cyane, turabasezeye, nitongera kubonana muzasigara amahoro. Murakoze, Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe. Kubera umwanya ndagerageza kuvuga amagambo makeya kugira ngo ko numva nk'igitaramo mu matwi, ubwo niturangiza turaza gutarama nyuma. Twese ni ugushima Imana ku bikorwa Imana yagiye idukorera byinshi. Reka mana nshimana, ndashimira umuryango wa Gospel kuba baduhaye uyu munsi. Bari kuba bafite ibindi bikorwa bagagombye gukora, ariko kuba baduhaye no munsi kugira ngo dushime Imana, ndashimira abayobozi, Imana ibampere umugisha. Ijambo rya kabiri, ndashimira inshuti n'abavandimwe. Je ndakunda kuvuga nihuta cyane. Ndashimira inshuti n'abavandimwe, abo nshobora kwibuka n'abo ntibuka, bazi ko ari inshuti. Mwese ndabashimiye. Abatwitabye nabonye abantu benshi, ahubwo abo ntabashije kwandikira nabonye aribo baje kuruta abo nagiye nandikira. Rero ndabashimiye mwese. Abantu bitwa ngo baza basenga, bagira umutwaro wo gusengera abantu, tarinze mvuga ngo uyu n'uyu n'uyu n'uyu. Mwese ndabashimira, ndababona inzi ibikorwa mwakoze kubw'umuryango wanje. Mwese Imana ibampere umugisha. Reka nshimire famiye yanje Mfizi kuba duhagararanye hano. Babanye n'umuryango wanje, babagira inama, babafasha mu bikorwa bimwe n'ibindi. Rero ntatinze mu magambo, Imana mu ijuru izabampera umugisha, kandi Imana mu ijuru izahaze kwifuza kwanyu. Yesu ashimwe. Reka nshimire umuryango wo kwa data bukwe. Uzukuri n'ababyeyi beza. Sinzi ko hari umuntu ushobora kuvuga ko umugore we ari umuntu mubi, ariko jewe wanje arasa n'ugiye nko kurengaho gatoya. Yatumye ngira inshuti nyinshi. Navuye hano nja muri Amerika, mba muri Harvest, twajya gusenga bisanzwe kandi Imana ikatwumva, ariko nari ntaragera ahantu igitaramo gifata cyane. Biciye mu mudamu wanje, kubera inshuti yagiye agira amaze kugenda, zirampusha cyane, ngira gukomera mu gusenga. Rero ndamushimiye cyane kuba yarampuje n'abavandimwe. Tibagiye umuvandimwe tubana mu nzu, Mupape, mwese muramuzi hano. Agira amagambo makeya, ariko amagambo makeya iyo ageze mu bintu by'Imana azavuga cyane. Mupape novuga ko yongeye kandi kunyongera gusenga. Hari ijambo apotre yabwirije yo guhigura. Nabivuga kuri kamera, kandi nzi ko Mupape aza kubitegera. N'umugore we bari hano Nyaziraje. Hari ahantu hagatuje gusenga mu kibuga, tukavuga ngo Mana nuducira imiryango yacu inzira bakaza, tuzaguruka mu materaniro dushima Imana. Rero ndashima Imana kuko ivyo bintu bibaye, habaye nka wa muntu yavuze bagenda sometimes bagenda badasezeye nkabaho bakosanye n'abantu, ariko hari abandi bagenda badasezeye ku zindi mpamvu nyine zabo zituma badasezeye. Ariko mpagaze hano shima Imana kuko ivyo nahize uwo munsi aho hantu hagati gusengera na Mupape n'undi muhungu tubana, ko mbihagazeho mpambihigura hano imbere yanyu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwakoze. Sigaranye amagambo abiri. Yesu ashimwe.
reka dukomeze kubera umwanya twagaye dutumira abantu benshi itari mu urwenya keneye ko dutarama jewe keneye ko abantu dutarama dusuruke tugubwe neza twishime kandi ndabona abantu bose nta kindi kintu kiza kimera neza k'abantu bagiye bafata amadiplome iyo wakoraga examen noneho resultat zikaza watsinze nango mwagaza muntu ukuntu bagazamena abantu amafu kubera kwishima noneho nabonye bene data hano basengeraga umuryango wanje nabonye ukuntu bishingiye muri kino gisirimba ndavuga bino bintu noneho ko byandenze ariko ndashimana kuko ivyo mwasengeye Imana yavyumvise. Ndashimira umuvyeyi wacu tugira abavyeyi batuzaye ku mubiri ariko hakaba n'undi muvyeyi wacu Pare Bizimana naramwandikiye ambwira kuko mu ntambara y'Ubembe mama wiwe yabuze birambabaza cyane tekereza ko adashobora kuza ariko maze kumubona byanshimishije kandi turaza kumukonjoreraho iminota 2 nimba biza gukunda ibintu byose bavuze ntabwo ngiye kwihaya njewe nageze muri Amerika 2016 ngiye kuvuga kino kintu si muzumve neza ntabwo ari kwihaya fungura M-Pesa kapu ka M-Pesa ko kohereza amafaranga nagafunguye muri 2017 maze gushika maze kubona akazi 2017 kugeza ubu nyine tuvugana nagerageje kureba amafaranga nagiye nohereza yaba harimo ay'umuryango nayo nagiye ntanga teze inshuti n'abavandimwe narebye total yose y'amafaranga nagiye ntanga na amadolari 150 na 6 n'amadolari 756 kandi aho ni ku kaapu ka send wave ariyo M-Pesa tavuze world limit tavuze na Western Union so jewe kuko babivuze muze kuzumva neza ntabwo ndi kwihaya jewe ari umuvandimwe bigeze kumbwira ngo wewe ukigiye usoma message yose aturutsira muri Afrika kuba kugira umutima woroshe nta kintu ushobora kuzageraho none uzosoma message utambuke mbese iyo nje nsonye message ivuga ikintu bijanye n'ifaranga birazoramuka byenda bigahurana no kunda amafaranga afite ariko iyo nafite sinshobora message y'umuntu wambwiye ngo gira gutya ngo numve ko nakwirengagiza iyo message kuri ubwo ndabizeza neza ko izo recommandation agiye mu mpeza abavyeyi bijanye n'itorero bijanye na mwene data muri umuna wacu Marora ndabizeza kuko nta kizampindura nimubona nahindutse kurandika message nsingusubiza azaba ari umudamu kandi uko ndakiranutse abadamu ni mwebwe mufite experience yabo baza bashaka guhindura abantu ariko jewe ndatekereza kuko nawe ari umuntu mwiza ari ikintu nabonye cyane rese kuko azi kubana n'abantu Yesu ashimwe ubwo kurangiza ndashimira abavandimwe bagiye b'abantu batandukanye baramu banje bashiki banje barumuna banje bagiye bava muri Canada kuba baje bakagera hano kuza gusezerana natwe mu by'ukuri ndabirekonesa ndabishimira ntibagiwe umuvandimwe wacu hari umushiki wanje yitwa Christina Nyabeza igenge muri Amerika narabivuze niwo mbikesha umugabo nabonye asa n'uwagiye narabishimiye muri sorry nagize ngo wagiye Sister Nyabeza na Bofu Mutebutsi narabivuze muri Harvest Munsi Paguruka 2016 narabashimiye n'ubu nongeye kubishimira inzambwira uyu mudamu wanje kamubwira ngo uwo mpindura ku bindi ariko ikintu kijanye no kunyuza amafaranga kwa Bofu Mutebutsi noramuka hakaba ibihe bimwe byo kudatanga amafaranga ariko ikintu kijanye na Bofu Mutebutsi na mushiki wanje Nyabeza nibo mbikesha banshize kuri dossier
ndagenda nubwo iyo bataragenda wa mugani hari uwavuze ngo hari impamvu ituma utagenda igihe cyawe ntikiragera ariko turizera neza Imana ko bizagera kandi mukaza tukishimana kubwo kurangiza hari ababyeyi banje nabafungiye gift yari remereye cyane mu buryo niterura ubwo ningera mu rugo ndaza kuyibahereza Imana ibampere umugisha kandi tugire vuba tuje mu gitaramo. Reka tusabe Pastor Hegemayi na Bizimana begerane imbere bavuge ijambo rimwe ka famille yacu restaurant. Murakoze cyane, reka turavuga amagambo